munsi ngiye kukwereka inzu 10 zihenze kurusha izindi ku isi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ubundi mu buzima busanzwe hari amazu yubakwa kugira ngo abantu babemo, hari n'amazu yubakwa kugira ngo yerekane ubukire, ariko hari n'andi mazu yubakwa ukagira ngo nibindi bihangano by'indisi. Ikigutangaza iyo urebye ayo mazu ntubonamo gusa inkuta cyangwa ibisenge, ubonamo amateka, amafaranga atagira ingano, ubutegetsi n'ubuzima abantu benshi batazigera bageraho. Mu gihe abantu bamwe ku isi baharanira kuba bakishakira aho barambika umusaya, hari abandi baba mu mazu afite ibyumba birenga 100, piscine imbere n'inyuma, ahakinirwa sinema z'umwihariko, amagarage yakira imodoka nyinshi kurusha parking y'inyubako zisanzwe, ndetse n'ibyumba by'imbwa n'abakozi biruta inzu zisanzwe abantu babamo. Reka tuve muri bya bindi byacu, wigera Kigali ugasanga winyuriye mu kiyovu cy'abakire, ukareba amazu ugashubamo. Oya, ngwino hano nkwereka amazu. Hari amazu afite helipad hejuru, ibyumba byo gukoreramo concert, ubwihisho bwo munsi y'ubutaka tano igihe habaye ikibazo gitunguranye, ndetse n'amasoko y'amazi yubatswe muri marble ndetse na zahabu. Ariko ikibazo gikomeye abantu twibaza ni iki: ese ninde uba muri ayo mazu? Ayo mazu yubatswe ate? Yatwaye amafaranga angahe? Ese niki gituma aya mazu ngiye kukubwira aha ngaha ariyo yaje ayoboye ayandi ku rutonde rwa 2026 mu mazu akomeye ku isi? Mbere yuko nkomeza, ndongeye Mike zo ugeze kuri The Focus X TV, isoko y'ubumenyi ndetse no gusobanukirwa. Ndakwibutsa gukanda subscribe tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Turareba aha ngaha amazu y'akataraboneka, amazu mamwe bagereranya n'ingoro z'abami, amazu yubatswe mu buryo umuntu yabonamo akibaza niba ko karaye abantu cyangwa yarakozwe muri filime za Hollywood. Nkuko nabikubwiye, uyu munsi naguteguriye top 10 y'amazu 10 ahenze kurusha andi yose ku isi muri uyu mwaka wa 2026. Umubare w'ibyumba aya mazu afite, abantu yakira, imyaka imaze yubatswe, nibanga rituma zibi zidasanzwe ku isi yose paka no muri uyu mwaka wa 2026. Muri iki kiganiro turahera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya hasi. Twihuse ku mwanya wa 10 turasanga The Odeon Tower Penthouse. Iyi ni imwe muri penthouse zihenze cyane ku isi, iherereye muri Monaco, igihugu kizwiho kuba icy'abaherwe. Ibiranga iyi nzu ifite ibyumba 5 by'ingenzi, yakira abantu barenga 20 mu buryo bwiza. Yubatswe mu mwaka wa 2025. Agaciro ino nyubako igereranywa nako mu mwaka wa 2026 kararenga miliyoni 330 z'amadolari ya Amerika. Slide iva ku igorofa rimwe ijya ku rindi. Ni hantu umuntu aba yicariye ugasanga ari kwirebera inyanja ya Mediterane. Ku mwanya wa 9 turasanga Fort Fairfield Pond. Ni inyubako iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iherereye New York muri Hamptons. Ibiranga iyi nzu ifite ibyumba 29, ifite ubwiherero 39, yakira abantu barenga 60. Ino nzu yitegereje ukayireba imbere ndetse n'inyuma, ntago wakibwira yuko imaze imyaka 25 yubatswe. Ino nzu ifite basketball court, igira bowling alley, igira tennis court, ndetse agatangaza kari muri ino nzu yikoraniye n'amashanyarazi yayo bwite. Agaciro kabarirwa kuri ino nzu muri uyu mwaka wa 2026 kabarwa hafi muri miliyoni 350 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 8 turasanga Elson Estate. Iyi nyubako iherereye muri California. Iyi nyubako ni iy'umuherwe Larry Ellison, umwe mu bashinze Oracle. Ibiranga ino nyubako ifite ibyumba 23, yakira abantu barenga 50. Yubatswe mu buryo bwa Japanese style, ni wakiyumvisha yuko imaze imyaka 20 yubatswe. Iyi nzu ifite lake yayo bwite, ikagira tea house, ikagira bath house, ndetse n'ubustani bunini cyane. Agaciro ino nzu barirwa muri uyu mwaka wa 2026 kabarirwa muri miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 7 turasanga inyubako y'akataraboneka, turasanga inyubako igendwa n'abakire. Iyi nta yindi ni Villa Les Sadres, ni inyubako iherereye mu Bufaransa. Iyi nzu isa nk'ingoro y'abami pe. Ino nzu kuyireba ifite ibyumba 14 binini cyane, yakira abantu barenga 40. Yubatswe mu mwaka wa 1830. Ubwo muri make iyi nzu imaze imyaka irenga 190. Iyi nzu ifite piscine nini cyane, library ifite ibitabo birenga ibihumbi 15. Iyi nzu ifite ubustani bunini cyane, ibaze ko agaciro kayo ku ruhando mpuzamahanga ndetse no muri uyu mwaka wa 2026 kabarirwa muri miliyoni 450 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 6 turasanga inyubako ikomeye cyane, nta yindi ni Winterst. Iyi nyubako iherereye London, ni inzu ya kabiri nini London nyuma ya Buckingham Palace. Iyi nzu ifite ibyumba 35, yakira abantu barenga 100. Yubatswe mu mwaka wa 1913. Iyi nzu yifitiye ahareberwa sinema cyangwa se aho twakita muri cinema room, ishobora kwakira abantu ibihumbi 15. Ifite massage rooms, ifite piscine nini cyane, ndetse na parking yo munsi y'ubutaka. Agaciro ino nyubako iherezwa muri uyu mwaka wa 2026 turimo kabarirwa hafi muri miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika. Mwanya wa 5 turasanga Safra Mansion. Iyi nyubako y'akataraboneka iherereye muri Brazil, ni imwe mu nzu zifite amateka akomeye cyane muri iki gihugu. Iyi nyubako ifite ibyumba byinshi pe, kandi uko ari byinshi ni nako byihariye. Ifite marble zihenze ndetse n'ubwubatsi bwa luxury bwo ku rwego rwo hejuru.
Iyi nzu nakataraboneka pe, ni inzu abantu bavuga yuko baramutse bayirimo baba bimereye nk'abari mu yindi si cyangwa baba bibereye mu ijuru rito. Iyi ni inzu ibarirwa mu kayabo k'amafaranga miliyoni 750 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa kane turasanga inyubako ya Antilia, ni inyubako iherereye mu Buhinde. Iyi ni inzu y'umuherwe ukomeye cyane mu gihugu cy'Ubuhinde witwa Mukesh Ambani. Igitangaza cy'iyi nzu ifite ibyumba byinshi mu magorofa 27, yakira abantu barenga 600 harimo abakozi. Yubatswe mu mwaka wa 2010. Iyi nzu ifite sinema yayo bwite, ifite helipad 3, ikagira tempo, ikagira gym, ikagira piscine ndetse n'amagarage yakira imodoka 168. Agaciro k'ino nzu ibarirwamo muri uyu mwaka wa 2026 gakaba hafi mu kayabo k'amafaranga miliyari 2 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa gatatu turasanga inyubako ya Villa Leopolda iherereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyi nzu yubatswe kera cyane pe, ariko ikomeza kuba mu zihenze ku isi cyane kurusha izindi. Iyi nzu ifite ibyumba byinshi bya Royal Style, yakira abantu barenga 100. Yubatswe hagati y'1929. Iyi nzu ifite ubusitani bunini cyane pe, ifite piscine nini cyane, ndetse iyi nzu ikenera n'abakozi benshi kuko ikenera abakozi bayitaho umunsi ku wundi. Agaciro ino nzu iherezwa muri uyu mwaka wa 2026 nk'imwe mu nyubako zihenze cyane ku isi kaba muri. Ku mwanya wa kabiri turasanga Buckingham Palace, ni inzu iherereye muri United Kingdom, ingoro y'umwami w'Ubwongereza. Iyi ngoro ifite ibyumba 775, yakira abantu amagana, yakira abantu batabarika. Yubatswe mu mwaka w'1703. Iyi nyubako ifite ibyumba 52 byakira abami ndetse n'abashyitsi. Ifite ibyumba 188 by'abakozi bakora muri iyi nyubako, ndetse iyi nyubako ifite ahabera ibirori byakira ibihugu bitandukanye. Agaciro ino nyubako iherezwa muri uyu mwaka wa 2026 kaba muri miliyari 3 z'amadolari ya Amerika. Mbere yuko ngera ku mwanya wa mbere, ndagira ngo nkwibutse gukanda subscribe kuri The Focus X TV tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ku mwanya wa mbere uri kwibaza ngo magufiti yihe nyubako? Ibaza inyubako ikomeye cyane ku isi, ibaza inyubako ihenze kurusha izindi ku isi, ibaza inyubako yaje iyoboye urutonde rwa mbere ku isi muri uyu mwaka wa 2026 mu nyubako zihenze. Na yindi ni Istana Nurul Iman, ni inyubako iherereye muri Brunei. Iyi niyo ngoro ifatwa nk'ihenze kandi nini cyane ku isi. Iyi nzu ifite ibyumba 1788, ifite ubwiherero 257, yakira abantu ibihumbi mu birori ndetse ikanakira n'abandi miliyoni hanze yayo. Yubatswe mu mwaka wa 1984. Iyi nyubako ifite garage yakira imodoka zirenga 100, ikagira mosque yayo bwite, stable z'amafarashi ndetse na hari nini cyane. Agaciro ino nyubako iherezwa muri uyu mwaka wa 2026 kazamukira mu kayabo ka miliyari 750 z'amadolari ya Amerika. Ahari mu myaka iri imbere hari izindi nzu tuzabona ziruta izi ngizi, gusa izi ngizi nizo ziyoboye urutonde 10 rw'amazu ahenze cyane ku isi. Mwakoze mwese twabanye muri iki kiganiro, naho mu biganiro by'ubutaha.